kantari kitarahangi ikintu cyo no cyahangiwe ntangakeze n'umuntu nore ko yahangiwe umuntu yangarizo satete bintu byo masiri umuntu yagira ubushobozi ibintu yagira amasiri kandi yakeze n'umuntu yazeze niyo umuntu cyane cyakora neza uko n'ubushobozi wawe no kubaho k'umuntu n'ubushobozi wawe ngo wataho kandi akayisha nk'umuhanga kandi akagaruka akangura ikitangaza bw'ikindi wahura ntabwo n'uwari umuhangwa ntiwareba umwenge kuba mu rw'umbantu rugenda ukuka akararagura abandi atuma abamara gushanga umute atuma ugenda umukoresika n'ingendo wakwanga kubona umukoresika uko kubona kubugira ko kubona kubihaho ikintu ukataho ikindi muhango wabosha wayokoresika bagenda abantu batugumye barwumutuma y'abantu barwumita kete ku biro by'abantu abantu twabonaga kandi twayenaga wabona nikurira bizo twayenaga guhangwa kandi twayenaga kandi ukuzima ukataha umuhango ntabwo nuko ukuzima uko kwagekera umuhango esanga uko kwagera umuhango esanga okuzima uko kwa mwana akora akagurisha sanga akamurisiza akamuhingira akamukora kimwe akamuhingira akamukora ikintu cyo kiranga fafiteki kikiteka ntabwo nitakaza kuzara obuhangwa yabuherezo umwana yabuherezo okuzima kwawe uresanga noreba no kuzima kwatayije umuhangwa wakora ki niko kokereza amate ukagata mu cyansi kibuni kiti gakabaki koko kokereza amate wagata mu cyansi kibuni bagata umusamisi gafa ukanda gakemate wakucheza ushera wafuta ko munjekete togire ushera n'ufabuzi ikintu cyo n'ikimudu kizahari okuzira kwagira umuhango w'umuntu gashobora kuzuma abantu baza kwemera bakakugukora akakorana hangenda ko kumujabara yakirisha ko kumujabara yamugenzi watika funje nonga ukwabaje umuntu ukwabaje umwana watika kuki wahura nuko kuzima abantu kubakatabara banyire ukuntu baje ukuntu batana muri bintu bazo umurembo umuntu azumurembo amariya akamushanga tabariye ntewe arugahagaze kandi ntige kigigadwa agete mpenda bangu ezarigana ejemwe aba eyuchi cyo nyakora bagira ngo igararahiri kumkwanga aka mbyari yarigire akona yarigire nakwitegereza kuko mwana arahirishe munonga ahiyarigire ikintu cyona nabwo atari ikintu kiratandikira hari ikintu cyona kitandikira hari kandi ikintu cyona bakimirire ukuntu cyundana nubwo buhanga abantu bakunda muri bintu byabo barashye okuzuna kuyija no kuzuna bakarashye bayanga kugenda hiro barashye yayemera yazi no kuyazi wayarahe n'umushogaranga yazi no babushye ako kikatahira mu kindi ikintu cyatahira mu kirundi okuzuna abantu bayikora utambara wabo atakabayeho bugari atakabayeho modoka abasimoni n'ingokero mugenzi wa busiriye batega umushara bararumwifu barigwesi babura ikigambo cyahanga bacundana cyago cyazari ikindi wahura umuhangwa bakorana hangenda barahira kumutarahirishe koko umuntu abarahira mukama we koko umuntu abarahunda mirente zananga ko yisaka yamwentemwe eje n'indahiro eje ngo mutumogo nakarandi wahura okugumusiza enkunda okuyigutereza rukundo ni ubuhango n'ubwaze no kuzima abantu bakazima bakashwe n'ubuzima bwene kiwatambira bwera gushuhangwa muno kashuka tandira bwera guzu banyama kakubaho n'ubuhango
manyo mwana utayinente kubaho akagirente ukaburyo buhanga wahura manyo utayine cyane okugira ibintu karebeka nebaho manya ni buhanga manya fuzi utayine shena nyina manya abantu bakaba mkwata mukono bamwimitse abaho agira uruganda agireka ubuntu buhanga manya makakwinjira gandi ubuntu buhanga manya umuntu kudunda mente zishatu akazigumaho akazerembaremba ikarwika zara ikakanya ubuntu buhanga kuremera bahora okuremera okweze kumweko okundamira ibyawe okutaba mushima wanya kija akashango nyinshi shatu ukaterente moka jumuhereza ukasigaza ntibiro kalima nawe ntabwo namaze omurwo buhango bwahangiko butakashishikaye kutaho iki kigezo wakikiresha ukibonye tazizabo zero complete nuko kamwenda bakaterenta abatoka jumuhereza namate nangona abantu kwabo amakunga ngashita omuri kwaba arwana mwenye kwente jihushize bakamenda batwana mate urukundo kejo wanankambyara rw'abageni amutwekera mate akibaryo muhinja twetwekera mugenzi w'ibikuri amutwekera mugenzi w'ibyo kurya takwasa kubayereza uko karara okufuba mugenzi munonga okutinya okwemuka okuyikuteza ebintu bikabitega bitari bingi konka bintu bikabiri biki konka birimo kumarwa byaba bingi koko kuvuga ngo ubuhango no kumarwa obuhango no kumarwa umusereza kandi umuntu kwamarwa n'iki kitu kimutunga umuntu kwagira kumarwa umuntu baba n'iki kimutunga nangwa no kutunga ko umuntu kubo kumarwa kutunga ko umuntu no kumarwa kutunga ko umuntu kubo kumarwa nano muri frigo wanyeneshuri kumwe n'umusore gwa kangahi najatinke ko kumarwa miringo yoro ati yaba yuksi yaba ntungire yaba nyefike atinke ko kumarwa miringo yoro atabamani kamuka okumara wahura ubuhangwa obuhangwa no kubwatandikira kutyo ati ubuhangwa kuzima bazara abana bashoboye niba abantu badokita batangira abantu bakaragura abantu abo kwakaye ubuhangwa no gukunda omushomesa zo mwishomero gisa abana bisho akwakaye ubuhangwa bwo gukunda nanyikira ikintu wahura omuramuza zo gukunda arabushoboye baramure mushango mubazima akwakaye gukunda atarire muzi bakamba rwandi ihanga ryabo nayanga kwemu wagombora zo mugongora agenda akwakana bana bakwemu kabiri ubuhangwa bwabo bakanga kwemu umuntu ukora ihanga wahura ati obuhangwa n'ubwari bwo president nambonye kutekateka kwanje mukombozi n'umuntu no kwatekateka president mukamaitu none no kumutekatekaho ntanga akamutora akamutekateka nakubu nkugambire kandi atamutekateka nakubu akatenda abandi babiri nasoma nabo aryo mutsigazi akargantare akakwata umwana akagenda isengere atakora ntera atende cyakora akazura umuhanda akazura umushigi ari n'abantu babiri bamukera akegesa abantu akabhabura ubona kufita gihugu obuto buhangwa mungi munonga manya ina yasi kuki wahura ina yasi kuki muri cyo kufuruka enture empimbe tangu gomuzi wahura omuzi kugwa kuriye empimbe behuriye n'amatangi gabakuriye hapo mwe wakatangi gomuzi ahiyaze igwaranga mutekateka ngora ko yagira umushero yagisa abantu kuta akoma katanga ebikondo bitakabayo munonga yaza babandi kufuruka muhingi nkoma amataka gari muturi wahora bajya kufuruka muri cyo kufuruka yatabantu abatahire burundi munonga utyamuke muzo munsi yani manya abantu ukunda n'ibintu n'abantu bagira burundi n'upamba kuri abantu leta basta wahora ubuyashira ukishaka no buyaza Tanzania akadayo akunda n'imiha yarabu uyaza ukishaka burizi yakunda n'imiha ngari rw'amagingo abona amaseke mu gicundana
biro kuzunwa n'ubuhangwa okuzuna n'ubuhanga okora umuntu omurokora zoirege Umuntu. omurokora nagamba n'ubuhanga omurokora nakunda mugihe kasito kukunda naza gukora ikintu naza mushana no kukunda mano hata okuzunwa kukatwe ko buhangwa okuzuna katukuhanga yo kukunda mano kutina kukamganisho nikukuzuna okuzuna kutari mukukunda okuzuna kutari musoni okuzuna kutari mukutakira okuzuna okwanse kashiwe umuntu twahwese makora iki munonga manyo ko umuntu twahwese ayibwabisaka gashato kugamba umuntu kuwa hati ababeshya yo kugambire umuntu twahwese ni azari kitabu nani neza kukubuza gisho twaro buhanga uburundi bwayo bw'inshoni bw'urukundo n'ubuntu burimo amataji manini agaragara no mu Afrika ingasho munyankore umatwira na mugenzi we kandi ari umuzi akarwa kero urugendo kubatangije kuboro bahanga ubushobozi bwona yagabo yaretsere kushaka yareto ato kushaka kwa mugenzi wo kwa munonga abantu babarokore no bogamba basimye barahirira bakabagenda barahamwe munonga abanje beta timu egera mu rukundo babishe timu egera mu rukundo munonga yarimo gumusariza munonga yarimo amatsi nabayikereza bitakureba bitari byahati bwene mu gihe byo ntoro kuyabira birungiye bakarimo barganije bakacwa kandi bayabira bagasi ntoro ubunako bwo kwetegereza buri tekinoloji y'amana ngo umuntu ari kuhembuza ngo umuntu atakutura mushwere ngo abantu bari mu tembo zenguto ngo harimo kwimura umukama wa kamushuma ukashanga president najumwa n'ikikiro no kwetegereza kwikiringa nenda kugandara okumanya kwinji abantu bamanya munonga bekera kufuta bakora haragera kandi umuntu kore yarekera no kufuta kasho umuntu twayekera abana kitina baba nyaftingira cyagenda cyagera cy'ibintu ntabwo no kureba ibintu biterere no kutagira bitatu kashi mbere kutina kwabaho umuntu ahengera umushiki wawe ngo umuntu amakoro yaranganaka amazanye y'urushatu yakona ibintu yagenda kandi wagaruka wamugira ahandi watera n'abantu bamukomboze nabaha ubwo mushiki wawe yayanshara kuri nayo mushije wa kabiri asi tube gukitera ho twakago bito mushiki wo ntabwo amahano ubundi nishetu umushikira ngo mushiko kana ngo arishe namukuru namukuru washamugira washamugira nishe ntabwo nanye namukuru nari akegagenda kandi ukora umuntu atumura ikintu cyabo atarashoboye ukora umuntu ubwo wagira uko ari ikintu cy'umugabo ariyarwa muki mukuganda umukazi utahuye ayiteka kandi umukazi utahuye azarishitahuye umukazi utahuye ntabwo n'abakaga kagatanga bakazi wowe kureba amakaga gafuni gakumbaga enyenyaye gafu manyeka tanu eka kwa fenu manubia endukuniye bacho yehindro na munonga yere tindo gamo kuntu byona munonga endukupsis endukwe fa afrika endukwishiska n'umukiruka sisika ntabwo tugezo gasho mukasi twahuruka manya mukazi na huruki ibana yakora icyo mutuma ariko mukazi ari mukazi hudi ibana gushije hudi eka nebo kandi mukazi wonde wazara mukazi wazara eki kutandikira mukazi umanyi bwashikira ngoka yawe no mushinda kwasera mukazi atahuye umanyi bwashikira ngoka kubantu batumba ngo mushinda hii bashora mukazi ubonye na bibu n'ikina ukora mukazi yatona ngo yayitoro ngo yayange mutakwendegero umushaka Tabujonga kajyakwisuwa yagisha kandi yagizaga umukazi wahundamira umukazi wahundamira keterwa umukazi wahunga umusheja umusheja watafu umusheja kwa umukazi kwafu ayitiba ayitanabaye ikeriga ikintu kikumbe kindi kintu kigira usuko tabe kitagira usuko
namba nozara omukazi hazara omukazi kugambire omukazi bw'oreeba naajumwa nagira okwanga kurungira n'omushaija n'okwakora bekane kubaho munonga kasha abakazi okubanza kuza mu bandi babanza kuza abakazi mwabakarebera ibamwita bamwita konkare maze ekanda ekajumura kitanda nakwetegereza wabura mbona ikintu cyagira kufa cyatangwa omukazi wamanyi gwesi yasisikana amakaga abonye abana batakimanya bwishego n'abasebe nabo twakimanya abana omuntu takimanya mukama we omuntu tokimanya ky'omunesi y'omuntu tukikunda esere y'engusi yona byo muri mushanguzo na rundana hasatiye nanangwa atwaro we takimanya tegine mfuzi ya ngombozi ningana ya bicoke utariye ningi abonye ese yungiye yamani ati etakile mukuru twumutum ati Manesha ndiye mwanamke. Mwana mkara. Manyeka nyebije kama kijana. Kongoche ore kongoche. Bana masta ore kongoche stefes. Kongoche echibi. Ocha tamfes kasho stefes ya kufupe. Daliti kuchi. Kasho yaza kufa. Ndakumanya ngo bakaza bakaita abo baba. Kantu wala ngabasisi. Abo bateza kutema abasitemu mana bakaba bantu etemu kuza kurumusha yuko ore waje n'ikintu cyane cyego n'ikunda cyane munonga abora okutina kwa abateza nabo bakaba n'ishitisa barya abantu ogura kubashika nabo bahangura tegura hangura batawe n'ihangata bakira abateza nabo bakaba abantu n'ishitisa konke cyabindi batahumutse biki kitahira umusaki ekisho kwimura makato kureba makato kureba kuba konkitu nitujantina tukumanya kwako kwimura abatezi baza kugenda jangu kiratashimo ikongoki baka ikongoki ndaho batajimanyire yango mukata ngo kukintu kikongo kama kabesha ngo gatabwa Mwaka kagagahuri koro mugari makuru bajya gutera icyabeshyo ari n'icyabero baba kata muko ngo bashagana bone bitwe kubaho kandi bagari kumura kwishagana tugakumura gakwishagana muno konka bone kamu twakurebe yaho ateka foje tafu wabo ni koko mushinda kana ngandirizi ngo sikane kasha baskwatiriza byanse bazandikira ndakuru ngozi nzizayi mbaze ishikera gushika cyane kirumfisha kuya ndazo za stakuma ngazo zaza mwana kipi ushekere kukurka wabona ofenye ndakuganira ko kibikize gashibo kibi ahanga umuntu yaza kutana na hanga kibikira sobokire ngo pe ekabijo umuntu mutakasana na hanga umukene katango nonga mbaho kibi kikita kiranze kikira n'umushi Kasi ufutuwezi hata kufaa. Tomuka kubwaka. Tichanga mukazi. Abakasi tubamshikira. Abamunyarwa abafutuwezi. Nonga. Tubamwe amatemo abafutuwezi tubaza kwiga. Kandi tumukambeka. Tomunyamukako. Tubamushitako. Abagare bakaterena ndabakamwesira bakamwamamati. Ekati yafu kandi tiyafu. Waho kumugenda tubagishye kitake tufutuwezi. Mushanze bagamba obutesti yaho tiyafa tiyasisika tiyagenda kasoko ngo abagabo ugabe turafi bagenda bitene cyagera ibintu yatakopfa nonga mu batene cyagera ibintu yatakopfa karinga steni cyagera yi mujabu steni cyagera yi ngo mahi bicyazira yi ikintu cyo nakigirobwi eka kwabalebaho egirubi hayi eka kwabalekaho egirubi nikira wahora nikira mbona umuntu baza kufa nicyari ikikara akararo mugaye kuvuga akararo mugaye umuntu bagaye asa mugaye gwatukumu hagaye byago umuntu byona byagaye byatuko mugaye gwatukumu ndagisoza akike mugaye gwatukumu yakandi kishimwe yaga bigwatumu yakura kurya
obuna kubashe kuko kurebe bizimo byamuntu okubyashoki soni nke yazabo gikshoni bahura kine kimwe ore byangiye omuntu yambaye ibiki nkongoke yarara yaradesi ngobuna nakubwisha umwana utakira umwana umukazi utakira umukazi umuguzi utakira umuguzi umukazi nazo wamukongoza utera iyo sangisha ko gashobora bwaya mukarunanga umwana atakira ibishe ntanga tyo tuzengesha kuko mwene ukugambire ntangabara abo mutana kuko namuntu basakira none ntanga atari cyatanye ushobora bwo ko badashoma banyakazi ukira abantu bakimisha abakatira ntabwo ushomeke ishobora yabashoma ishobora okutona amakwafara oyabemera imiraba Isirayeli abakumira Misiri none barahanga katuma Misiri nambyitire no bakiri yamuhereze bigezo by'amani byamutera kwa kafaraga kasha bukusatse baranga musasa gabashyiza ku musasa agakatana abo ntabwo amuhereze iki wahora ntabwo koko mutakirese iki kandi abantu nibwo bayitesi yabo abantu kandi uko kitanda naho kurensi ni first action kageste kagamba bura kandi umuntu yahandi waje nebyo rwere rwiza test ni kera kuzi no kurebe kugimera mu muntu no cyane ngo umuntu warugi kugandi okutakira hangara bamukuru watahukiye impakarugasha kandi mu itakagaruka kakiza mwakuya we kakakitanze kimutakira kagaruka kagimti mwakutegekege yo mwisho akagiga geni wayahangira ko mwataho kandi wayijira ko wahanga kandi wayihangura ko rangabara sinagirabe guteka bitungubuze ati obusinjo bukarepo nganda obutukuzandamu omuntu kargaho katambasi otene kabara kumusho oteineki okagenda okwenda ateno kwemereza bakakwata miliyoni 9 kastahanshaho okagenda zokirika nazo obutembo bazahanga betana na mushanzu abantu mukishaka umushezi presidenta nanga twamuteye uko bese umuntu arwanda ucyongora Kenya akirwandamu abantu bamusitire asingura tembo bazahanga Ishitantagamba ntabwo kwakwenda nahindura ntabwo ashazanisoba tukore bimwe bifite gukora byora konkatinera nuko rebeze ndego nubuna ntabwo nati nyone ndego turice kushimira wabona uko kuteranya ko hatsha nandi ndakubuza gisho edini netere harimo mugaye rero wagamba ikigabo kongoje hate kongoje tahira umutile negeti munonga wene gambira kongoje hanantwira stane yebusiyaga yaturumuzi nenda kweseke abantu abakanyabwenge barike bakomani bashanga umunyadini katobari umwisira yaranga ryo nayibemeze yebusiyaga ngo mukaza ashobora umukazi umusheje ashobora umusheje ikiranga yahangira atarukwenda ukumukire n'ubwo n'ikintu kirashake no kureba ubwenge bw'umuzungu tubaretse rumwe kugana mwana ubwenge bw'umuzungu kwizere yageta umuzungu yageta umuzungu yo kugana yageta umuzungu no mwana kutini kwishata mutine n'umuzungu n'umukazi utatinirwa n'umuzungu n'abantu utatina mwahura n'umuzungu wahura no kwangwa bikiriho abantu bakabara ngo muguzi niyo kushanga umuntu ari muri bishop na muzuba umuntu ushiro wese warahanga no muzashita karani umuzungu akwita yaro yabyari kizima kiki kandi kwakidi kigashiri cyangwa cyo gashiyo korega kampango na reka yamana wari yari to mission cyari ko mucaga munyingo ko yabo muzungu bwene ogwenge kwikubisha ogwenge no kugamba ogwenge kuiza warenga kwikubisha mufa mutu muganda bashati mwene tutari kugera ni umuntu uhiye ajya ngo umushinga mugenzi ubwo no uhiye umukazi ashobora umukazi wete batarakoze n'uhanga ko katuri kwanga kugamba
Engwa. Waterengwa watabatabulire. Omuntu alya n'embwa. Nawe byashwere. Tukure ngwese inguzo mu mugamba tumushumu. No mushumo gusa. Tukure no mushumu. Kasho umuntu umunyagwenge akora kwi. Mwenye gwenje washinga. Ata uno gwenjo. Omuntu kulya n'embwa agashwereremo. Ninga kwareba nakita musente nyingi munonga za kusikore mbuto ninga nitaho amashanyarazi ngoya yastumbutingwa byagwitwa nendo goya ngomukazi yagwitwa n'omukazi ona tokore ngo cyasitari kandi mukore kumwanya election ngira ngo abantu abarirwa homani mutwakwa na homani ani bya n'umutwaba nashijuka mwe kwabatagizire mwana kuri umuyaro bajataka kora oreba umushisho kwa kusa umushisho kwa bayo tokuze kwa baneshivuka erwa mugwenji no kwa baneshivuka erwa mugwenji enyimbaje ntabwo namuze kandi kwa banemuka ubu mugwenji yapa wamuru mbani kinjira afurgengi uterfwa tukamanara Notazo ina ahubwo ino muntu n'abantu batakoze kashi kikongokereye tonke je kongo cyageraye no kuganda ntabwo atari cyandabasa kongo cyakageraye ntabwo arangiye ekageraye n'ikifite aho muza abantu bakishabura ntabwo bakisho neza ko yagiye kukiza aho kuri Afrika kugumana hanga Afrika kugumana hanga nato kureba guhanga umuntu ushika nemba bazaka okureba ingiriraga umuntu nemba bazaka bete mukaba enjewe kumukakagamba bisho ko ururakagamba bisho kwifakagamba abantu bakwibuka bakana orwangaga yekiro bakana sanga bakana ukora abantu bagamba barwanse kibomanye cyagenda busoma cyagenda wale bantu bacha amangu cyagenda nonga wakucyenziza kitaho bikfa muno ntabwo n'ikintu cyaza kutaho umusoro abantu bakunda hamwe cyo bushoyire abakuba umuzugo kwize uturkwete kongoke manje wote ni hataratu irigesho akataho umwana yataho matungo yataho bishingo bitu manye kongoke wo kazabura wereriye mu musasire kwese cyo akazabura yagenaga abagabo ngo bana bagaba amahe bagiye kutwafutaha yataho umushiri wene bashora period umukazamara yisangisha umushanga hagati y'imbuto warukana uri byari bye ngo kumanyufire South Africa ngo kumanyurta rwari South Sudan umukazi wawe atahembye ubwo wagira ngo ahindura no kutwandaga mu mfutanga ogotaha najuga bashikisha abantu y'umuntu ozara president ozara umuntu we no muringo ubu nabo ntabwo kamuhangagire ngo bino mukazi ibyo no byandike umuhanda bikashituko kuko byabere bitahembye ubukije butazaha ubesha to murakubaza kugenda kabutazari ngo wabera yemera wabera zo mu bene kira kwemera umukazi uko no mugamba cyo nayo nakonesha kugenda icyoro kinyaruga icyoro kinyaruga naboneka ko yatamwe kibyafa kompeje n'icyatsi ikintu cyane cy'urugura kompeje n'icyatsi kake atubu icyata n'ukarara ko kastika aho kastika Israel de hangata maro wao ya hangata ko ni fari to ko kana jikinda kipina mpeni kicha wao na kwetu kani ka wakanya sikazo shimu kani enteskas o runda mo ka kasya muyonga abantu yaho Ikiona hata mara ya hangati tuko kura kastigoche au mtu kuganda kule mtu mukano nini aile kibemkisi uko ekintu cyaba cyamuze wari cyaga kumusyaga amanyumba n'iki tari kintu kiragambye cyaga umusoro hagati ikintu umuntu ayikora kintu kirangata
tokukibaza ntabwo n'ikintu kiza kwijana hamwe ngo cyohereza n'icyacu noze ko neze rwareze hamwe wazohereza n'icyacu abibaza cyo kandi kuturukushana indwara n'ingendo bishobora ko bitagiye yagenze ingabora nabo bishye bitari ni bike tukashaka kugera abantu bataka ntabwo n'umwana kwatakirishi yahomba ishama bashye umuhinzi wabarahinda tumuzowa n'umutende yazo kandi azukira hamwe maraho umuhinzi tutunga kasi katreba corona nebora ngiro president Museveni no kumanaza amativu ntabwo ngo batakukikunda ariko nahera TV na bikumo yari nahinda umutafa ntabwo kamura kamweta kamuta bakamura ngo n'umuhinzi makaganye mwine umuhinzi umarazo mwine umuhinzi baramona mwine babona abacenga ro mwisho umuhinzi ngatora ate mashaka kasi umuhinzi dengi umuhinzi tokuze mwiki aho umuhinzi onaka ntabwo kugura ikintu kitabiyemo ato kwaba yarabanje kubagera muri kutuitaki kubagera Amerika tubitaki tuje kwagera muri batu muri katakwa muri yadi kwagera muri igiharke nyine mushoko nanjye mushoko ya Amerika abantu bagisa maraka bajya kwitaki ato kweba engirege no kwanda style ntabwo n'ababenge ngo rero babiki ntabwo nyakombezi wabura namba bansiki uko cyaza kwitana kugera ubwo nuko okuteranye ko hati action shaka bari mukatari bakatari no kwetegereza ogwa naho mudara ogwa no kundi nyoni mfunde burungi nyoni ntunde burungi tumora hakigenderwa kugira ngo katurwane mu busitani tumbinja yaki ati cyaza kugamu uyu mwana ati njyanyika kaka nakaruguru bizo kandi wari bakora kawo twatara rero umuyama ryatanga dusha kubasa ntabwo noze atandutaje kandi kwakira kutambara takumwishya namwishye namwana mani waza kutambara n'umwana kuko kumbinjira takwisha wabusha bashobozi no kwayo kujya abantu bakabatakiri wabura abantu batangiye kugura kibara bagurira bakabarana areta no mikagwa n'umwita kuko murara muremera wabura utagamu tokuna ikintu cyane kikukuna abafite Basika TV no muri so wangisha n'ishoki agumukishe bashoki mu burunga agamba ati cyagamba kiti kwatera no kwa wabigombe ko mu Afrika mwira gushuninga shobunya ko rero nyamba iki mwira gushuka akabatunga ubwo agira shoni agira kundo agira ubumusereza ari n'amati nicyo muti yabigezwa yararana kubi bakamumara kumana ukibwira icyo kuriye ko kigendaho ukibwira ntamba to kagimezo kagikamera mbere no mukazi we nyenzya icyo mwira bujara gateka amagara go mwira gushu bo munyankore go kurora imyo akabagira nyenzi yagendera undi bantaro abana banje baryabo basho kubona imamate abone imicyo kurya bashinye kwari kigera akabatina rahanga abantu akabatina rahanga munonga abo ko umuntu ufite inahanga atina nyenzi mwene nyenzi kuno bwana jeksho mwene nyenzi kuno bwana mwana ngozi akibari umukazi yasho kubananga agumaye aso byabera gumaye kapitali burunye byabera shanga kapitali ndabyo mukabanye twitira kunga ni gumaye agumayo amheru azara yabana azikwayo bagira ngo cyaza kugamayo twangazi ayatoma zina marungi abako akagumaye akibari umushisha katagamba kayenga hati shisha kata yumurakaye shisha muromobwe kandi uri gushende ibintu bafite gikeka azara abana barungi abahana agira ihangaro gwe hati ndiya kawodi akanje siturane hati icyushi kimwe buri mwana akore cyakure na nda mutuma gwe ukango bakabonaga bayisongorenda bari amana urenda kabari hagagaga mbazi enda yapaki yatanguraki nagobaki inyamuki haso mwira gushu icyo kata kikuzisa mureke turwane n'ikibiye cyo tufunzenda haso mutuma gwe tubone gukora urazo mushora kumeyo urabonishe amusikike uraboine nyina amusikike uraboine mukama we amworobere uraboine wabo ategwe ngabo amutani ndakantu Jackson kari muri Japan
haza bakakohesa nk'ikintu cy'amana bakavuga no mwana ari kandi rutaro bavuga no mwana ahekera umutungo w'umurugo bari mu rutaro umupolisi yamwemereza yambwira ati umuto ka kabiri mutahi yagiye kumugara kamwe yambwira kano watata subira yamwemerera kano watata kamutwareze kusi asa kamutwako kukosa Japan muronga akasemi ka kundu karitira Japan kutungu gukore yajya aba kundu kano watata kano murumunange kano tata kano munyanyazi kano mugenzi wanjye kano mfuzi ya mwana wanjye kano mwembezo wanjye nakamumberize mugenda ninjye kumuntu igito kari cyaro rukundo ngero gumuseraza no mu rukundo yemo sitemo n'amatsiko turyaro wambaki ingobaki ngiremuki turike munyanda period y'amate tike gushaka byo bashongo katikere bintu ukashanga byara byawe urungi rwahangira na bino bita no gushaka kumanye no manyi kukireta byo bakashaka ikirundi karete kifukura kashaka iki ukareta tomato sauce yawe kashaka menwa imwabe n'urungi muhanga wawe ukasagamo isho inenda ukakitamu ebitahotebekine ukatanga ko isi bitatebekine kibisenge bitahire bari kumusongo erindi abantu bakikubuyewe abo kubatwenza kufakuza kansa niza kuteza ibintu biza kuteza tuze yo tugire gushakayo tutanza kuronda ubwenge ze gushakayo tugire turonde ubwenge bwo kwezi turonde ubwenge bwo kwinga ikibo kirungi turonde ubwenge bwo kutambarira mwaba turonde ubwenge bwo kufite igikensigi wakati tutagwire mu mubuzara umushuko nagatakira agira east west is the best uno boroza nganyi uno boroza ubizoba uboroza ubizoba ukeka yawe ngiye kanugikira uro mushuko yakitekanye kagara kagira mbihanga tine karcha mbihanga tukutungu kurra kumanya tumbiryo kana garaje tiyanga tine bwangu tukutungu bwana ko kugira bwangu bwo abafite basikaiti tukisha kuri sente za mfuzi tukisha kuri sente za muta ko byo ngo rebo ebebe tukisha kuri sente za district tukisha kuri sente za municipality linga za store mbere no jafitina no korra abantu aza ko robotaro liga za yawe sikira cyawe cyako abo kuba ukoze n'umutungo w'igishoni yawe nagira abantu bashunga bawe mu makuru bazaro kombora mu bazaro mu murundi bazaro mu buzumurundi ya bazaro mushimisa mu rundi kabanke ngo mu gusubitu wari mu museka kiramani n'abandi batakumanya abaturumanya batakumanya cyamuke ndarga asikati Sky TV irakari abantu orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cora akore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro otaferwa program omuhinji no murisa aha Sky TV kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhinji no burisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka otaferwa program y'omukozi buri rwa kana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu Sky TV irakari abantu
murako Sky TV irakaria abantu mutawone yamba na ngashimba rasite muhanda gukuza Gazi Makrista Road n'ikindi mwebare munonga abanyambara mwiriwe ero mukaga tareste yo wanyu iskubaza mukishaka cyane cyo n'ujanga kibirira bambara rasite na mukuru wanjye meyero batwakibiza nabandi kama simwe cyo cyokora kurenga abantu abo bari tubasima ba UPDF abari mbetora ihanga ryona nabarakora cyuka ihembe nibakora ibifutangaza ngo abagenzi babo abagira umushaka ibyo nayo n'ukundi twatugamba cyo no musongesho gato abashingiro mushayiti ya kabiri aho twatuza kumura action ye n'ikigambo cyanazaga cyo kweto gusa icy'abanyakore beto gusa icy'abanyakore beta gusa icy'abanyakore beto gusa ngo no kubusara n'icyigisho kuko zifite cyatanga bakubusara ntabwo n'ibyaha by'ikibuga ngo icyanje bakajya babuza Yesu Kristo ngo icyanje n'uburo bafite ngo icyanje kugiye kwitera n'uburo bafite rusange tumuriki atencyanje zikoshye atubunye bara ikwenda kugamba ishebe na kabisa Obwabanye bashiri arutari akabisa ikiyarushiri yaba ikiki bakwiyagira ukishaka na namarika kaza mbwanye nagashangisaza kuba bitwamwe kwataduri maboma mutaka mabaya cyakaza kutamita akata sasa akaje tutamuti akaje tutamuti musebe na akata sasa nga kula kakarwazi yaba muranga yaba mururu yaba ki akabisa nikenkenze no amweta mugwaza abuse kangana ate muwate yiga namu bagayaje bisaka tiyatora wabona yabisiyanga ntabwo ni murango ate nakunda nabasha kuba nakunda gavumenti ntabwo kukiri yokora amuranga amuranga nubwo tegereza gusa yabisira Uganda n'amajyaruguru byatora nuko yazangama byasohoraga yagibisa ngo usindi buko akagibisa wakayimuka gibisiye okumuzuma akonamba no kusa yenda kugana no kusa omukazi kuba bishesha akaba amategeko yakatebura mate nangone nteza kuyihisi okama tabicete kakurangi akusa akumuntu bakongo komihanga ekenje takitera cyumba tefu ashaka n'ikikuri nane wagibisa kandi ubona ngo rero ntihwisize wankashanga mu matembaki agafungura kumukubisa omuhingi abikubishe n'icyo umuntu akizana hingura katamuhambiza amukubishe yagibisa ukubikiriza ukubisa arukurasha bakaba regenta kijirasha aliyate kirasho amgongo atofutaka wense kugenda tukugenda toito mkono kwa kurasha mutekwa mwana twana ngo mukopa okuba ndokundwa ndi umurembo wajanyeta muzoza afeda nani nenda kumero mwana kuragara obo yagibisa bawona muri rukubisa omugabo warwanganya no kuganira kigerwa obo abanyakuru biherinti zarwacha kataro babo rwanya bempogo abanyarwanda kubateye kore bakizamani entezo bastara bishere ko kwifumbiza kate okwifu kikingi bishere kigerwa bugira abanyarwanda bateye insenge ngo bititiriya kisubwa ngo bita mu rumuna bari tarata stanza
ngo bahita rwirangira bahita abanyankore mu mwuga wabakize niko konka kigere rwabugiri akajya tumukore kwemera intestana atende twakiriye abatukore kwemera intestana kateshango kungete atweho nkete tesfere nyana kugana ko yagishira atumwe n'umusore tugakeyo atihangariye ntetirita hindi atihangariye ntetirita atobona kurtaryo atokunu mandakero atensi yanege yarara atensi yanege yabake yawa kwata mkono atensi mkono yazo bashirike atishanga yuzi aho yiro kusara urabaga ko abenyarhanga yaje kusara akuya kigambire Rwanda kuyasisikira kuyafa abanyarwanda bakongera kuri Uganda intezabo bashanga yabazi inzo zibatungira utagita asiga Uganda tetungira abanyarwanda munonga amashetu bagwine busa manyaka bafisa wabura mukore karabisa ati ogwabaye baraguru bakatumbuka Rwanda baraguru bakatumbuka Rwanda bakashanga n'imyakabiri ndara kwamatsiko abaye bakakisara akazebe biranga bikorera n'ukutwa bakwevuga bakana katumbuka Rwanda ngo umuntu ajyaza nkahemanga bonaga umuntu ajyada yanga nkoka yahinduka yarwa kuri nyasetse akana katumbuka Rwanda ukuru kurisa wabona waramanga bona ukore kwiki okuno kurisa ndahora kuyabo nagenda batoze bagenda enteze ko rumwejo yasigavuki yatente sikapitijeho atomuntu munako abantente kwihonse y'umuntu kwarira inenako enteze ryamukano ati ryamtambi ryatambira abantu yasigavu sirensi ngobona kubashikire abantu batahire bukiriye baye yentuse wabura okubisa akinto kubisa ekakore ndisho ako nereba nyentya bayetenge bije yoregi wabura okutegeza bunaku amakaga kabisira gandi umuntu teinenti akashkwabire inenti amukwata mukuru ampresent Muhammad akwatara bwenti ekebo abo kubona kutaryo naye yakwata niki kazi kwata munonga wabura ejagihuri byaje wabura mwana no kukwana nege mpano no kubisa okwane mpaniki ejempano na fente umuntu na kwende okoma rente ozwana nkoja yende tiga kumkibuka munonga wakono kubisa wabura kasi banka yo mulisa niyo roni yo mulisa omuhingi ushabundize mbigo dokubisa okuruka mbigo akwana wali atumuhereza nonga akwana wali atumuhereza okuruka ngo bitare byabire bitahaho ato kubisa atkurwa umuntu arikuguze byo kujya kamara ho byona munonga naza kushakana na n'abantu za kurya kurya wabona kashamate abantu bakugamarumuka umuntu aketurumuka akabura icyo kunywa wabona ubona umuntu wagiye kukagenda kugira futa wagenda okubisira kwa wabona okubisensi tukurokoka tukubisensi umuntu kwatina arahange sitebo umuntu kwatina arahange katebo mayaje bisa okubisa umukazi kwatini mayaje mutum eke kuwazana n'abana okuno kubisa okuza kushera washera gusa okulondizi ijambo ry'abananka ijambo rhuye ukashera umukazi okuno kubisa abantu bisira ofta abana wangu no kubisa umugasha mukubisa ejero yeji bakashaba akabisije hensi abisire shera yabisira kuri akwenye sentiki kureta rudi akachita isekatera ngire kagamba umusarama kateranda umyakaturya uyo mwene kintu cyo narya wahura kasi tokubisara wahura tokubisara ekanisa tokubisara wahura iramizo tokubisara iwaro tokubisara abarwayi bakakeramo
tokusa okubukusa ngoma okubukusa aho umwana kutinishe basho umwana kwabatinishe twabaraga rugwa ashaka muraga okotokusa omukazo hurire twabarabisire kai akatiniba baramu ekeka gumaho abo cyo wakare kabagira na bwe tunagira mu kasi n'ibyo ushesha abo ikintu bere twingana basho ko twingana buke tahere buramu akako twingane mwana cyangwa atake nk'umuntu n'umutima twingana cyo kwenda ndi kandi bara wabantu bakabaruka bona bona ngonuka umuntu twabashora bantu abantu bakabagira imyuga akabwabashora abandi akarwabe urumuzi n'umuntu utarikamo wabura umuntu akaje mukonka mbona usanga abantu bona barwanda umwuga ntabwo n'umudodi yo aho kwasa kukizo kwamira ntabwo namaze abantu twari pe ari umukoroka akatikizo kwamira bityo tukababhabuze wabura kandi mu cyumuriye muri mukakimukunda kandi mukakimukunda akabashora kandi mukamubundi we wabura ne mukamubundi kubasi wabura namuntu tayahabura we ntabwo n'umufumu kwaza kuragura nabanza buze tayi basita we hata naroje cyukiye tudimu ntwaza kwikiza nahaza kugira umuntu atishore agumuhanuzi hata nitutumhugwenge kwa kati nora abantu bona benda twingana kana akizaki aineki beshabuke na kazaki yakanye ndabona aha no woha besho mtunguzo wensi oburahanga barara makatuma jackson cyari maisanga mu no mtungi nga ntabwo kamwe cyaje maisanga mu mutano wana ko wamasyo ningo ibihingwa by'amana byaraguze umunsi kasi bene yesi bakutana kwa Dawudi oranga atuma bamarika bakashikuwa Yesu anabana kamukaga bakareta kungunga bakawuza kutari ndizo mwana ukure kali akana kalisenta bakakareta karuno bakanwash kwa hamashita mnongo ndangaye tora abantu bare baranga kimisa ngo atora ni mutano wananka agira hare iki kisasi sensi kikagira nyuma no woha kasitoko n'umutano woha atungire buri kwingana kitubizere no gushorera kishoni ushinda katari mwango muzana ngo bavuze gushorera kunabere kisho wawe nako kwakari mu gigenti ibiri ngo natushikike mu 1 miliyoni 8 kandi nabo utakuhangara mutshamashama tutahote burgaho tumnyatsi bwo kwamahanju urakobuja kurgaho tusuga bingi ko ngafite mu gasho okuyabereye iki kuri tumuta bakabatagira ngo kishika n'umwana mugenzi wanjye kichwano gambe cyo kubisara bashimye nakuzira nawe mwana nanka wabisonye wabishatse tutwarwanisa munyemeje umusongo sitarabuga bugwe natkatambira neki tingwita mu kandi umwana ryatunga bagira mu toto yisimbura ngwe ntati kana uwa kana bagurisi mwana bakikuriye mu bakikora futere n'abana bato ayire sente zinga account atungire iki no wakurwa munyasha no wakurwa mbisiya kandi uko turwaba kake kwitama ko kutabisa okubanda banda wabura okubanda kiwareba ebye bishwa umwana kitaka nashwe gishore cyabere narinda cyakura yakati yamu ako kana imanye ngo miliyoni dana amuntarara kubye kishaka bitari yati yamu gishore ngwenu turiyantuzahi okwishegeze gishore atamanye kubyanyera kandi bino twagabe bingi bitunye mu dakika yindi komkuruntiza ati itumyaka yitufite amapingana ne abantu babura ibibazo bafite yaranga abantu babura ibibazo ahita kuzato babura inshyikirite kuri ntagaranga kwiga nakugambira ukugambira mukamara ntagaranga gukinga marangana ni n'abataranyinga n'itama yawe marangana ni umuntu nazo muri seneze umugana cyase ese ni ugarika mu kugambira akanza barangara hagati amara ndaranga hono ntangaraza hono byaranga tuko yasigite kako ntagatanyuni tatabase Israel ndaza munonga kandi akanyuni tabyara kamara kubyara twasigashinga kazara bebiye najya ngo abeshya gashwagari ingabo gashwagari ikituba icyafite garika cyiza
ikintu kituba wabura inonga nangwa neka mpango tesangandisha tefutahira mu ndinga akampango tahira mu ibintu byona bimitse ibintu byona bicerekera ibintu byona bikwatarana ate ibintu byo kujya kubera tukatinga niko kabiri kakazagira kakatari ate umuntu takigira waro kandi mukame yakakeko mukame yakatake ako mukame mukame omwana ni mukame ompaka sana mukame yakatake kashara wahora abantu bona n'abakame muzo muri president muzo muri mutungi nakore cyarwo ate ko bintu bishobereye ate ko kuri bintu byona bishobereye hasitaki ho wahora utagira cyane imbere tane cyifitiye kandi ko tabi cyifitiye wahora ate ko umure byinshobora ishenga z'umutima shaka tungire ko katungire ishenga z'umutima wabara kore byo nakagenda ishenga z'umutima kashara kitahinduka ishenga z'umutima kingubuna konko unakugenda ugaruka uyiguze ugaruka yiwarikira tabi kitayiguze matigira amatsi tabi cyasi yamfite cyatoka enga ibintu bitoka byabyigwa ranga bitoka tubugwayo matigira amatsi nonga ibintu bizakutoka umuntu ashaka kapteka nonga ibintu umuntu nayoberishe umuntu nayobera musenge we abahora umukazi nabo umukazi umusheja nabo umusheja umwana nabo umwana gishora nonga wetu utere umunyadini umuyobozi tumukitini sa umuyobozi ubona ubuze rodi yeji n'utambuza n'amara betu wabura kashibuke okubisara ebintu kuya yagirwe enganda tubagira muri kafiri ariko kitagira aho utagira igana bona ngo nifite kamenya inganda okanushesha kamenya wabura ati nyine inganda ni nyinshi wabayo arahora tataga ni nyinshi ni wabayo tatekwa kanu ni hadi bashobora gutuma utanga umuntu bashobora gutera urugo akera manya ko umuntu twagira urwagira imikoro aho manya umuntu twagira urwagira imbaraga mutamba manya umuntu twagira urwagira hiyana nangwa neko ni egera hiyana wabura bene koko kubisa ihange kikasi ngwamagingo kubuka kandi kugambire ekimunje cy'umututu ikirundi cy'umututu dore gushitama cy'ushanga cyo gushanga batoka bisema kakaba bagenda bakunda abakazi bakunda muri akamaro kawe bo kugenda mu kagabo muri batuze mu kagabo abakazi ko yira mu kagabo babo abantu bakunda muri bakambabo bandunge ibintu ngo yamusuruza abana musanze bakaza mu kisaka bahunda muri ihanga boyitwene barwaruke ntabwo bariko bahanga bakubisa ikintu cyona ngo ni ikintu cya kwitatu twake kumusereza bakumusereza ngo kuzara amatsiko n'ukuntu nohora n'icyayi n'ikintu ngo no mu gisabo ikizi cy'abateke abakiza abatende kibarebere bari no mu abakiza abatende kibarebere akora abo kuba ntanga bagira mu nyenze bari yarebe cy'umuntu munonga kutegereza okugira amatsiko obumanzi mana bono ko mukasando kaza kushaba n'amatsiko butaruha tujya ngo kuzabasha kushobora hanga burizo umuntu akugabira uko umuntu kwarkurwa atakuri n'icyategereza n'ikijya kumurusha nakisiga abo kurwa ngo n'amatsiko abikiza abatende kibari n'utera igisa kiganiro utuma bwawe gutereza umwako akintu kikwate no kwanga narukundo ubuhanisha n'amatsiko no kutegereza nukora n'amatsiko kandi nukora n'amatsiko ikintu cyona kitunga amatsiko ntabwo nukoza kutunga intinga zo mu kibuga n'amatsiko nukurema ugatana imbere cyane nuga no kukingo nohinga season hata nefa nyencha kare nogarra yo kanore wara okata urutokere kabo n'amatsiko nikikira kugira abantu atakureba abantu n'amatsiko umuntu twakuteye ikintu cyayama aruhu
Atekisho kafu. Arga ha. Aso kini. Akitungete yaka makizobera tumutondo. Akishora mukazi yato batazira tumbingi. Umutahunda mireki. Umutahunda mireki wagira amatsiko wayifutiriza. Ndiki amakumusha yabaye kutaya. Ngatwahindira twegire munonga. Twegire kintu twatirwa. Obhangwa. Ikishoro cyo mwira gusike munyango. Abekiri kirungi munonga cyabe kizwiro rukundo, kizwiro bw'umusereza, kizwiro amatsiko. Azira utungu munyankore. Omuntu atakumanya ariko gatakumaruza. Umuzungu katikiza amagezi yakora motoka yagitaho Seidmer ngo kumureba aho kurga yagaraka yagije kempire atanga kibaganda empire ne yagije kireje mpira ko kubanza history mpira kwa kabiri n'abahangwa n'ubuzara n'ubundi mpira kwa kashatu yagije ko kunguzi mpira kwa kana yagije ka endabu n'ushaka hano kwa naba aso muri byo staying ya mtugo na kwenye staying bwe tina matsiko muri bibona umwira guzari yaka ruto mu bya beragira umwira guzu ari yaka ruto tutanga mbiyeziwe umurengo wake mtimufu wakibatene kintu cyo kacyamgenzo wawe nyenzi ukabisinisi yawe n'inka yawe ngo nyenzi kwa araba yarere ryabwa n'umwana wagira mutanda mwana tandiya kawo ya kanje turane nikishimwe kafana ayefera kakira na yekerra okurara kuba abantu batendereza besima utakwa miliyoni ngo tuwani tutamanyire mu nkore yaftara ninga Afrika atanga koro twasho mfumwe zitu zitayingirire zabe sitarimba batatembuza zito ngo nkoreshe kano kwiti okuzumukuri bana ko kugubwa oyine bien we nabishko enda yatungama yakizumtu mamani bakishimira abanyankora abajection obwira akabaje ngo kubirira mega tuzura ncuke kwezi acyari turabantu twese bintu ukizomugaba kugabura umari imyaka 8 ubu utigirizo gabura kanyana kamwe ubwo musereza sho na nyoko bakora kamachwandi amachwandi akucera tumungara kumugisha utunga nango na bible ne gamba mugisha tegamba ngora n'ibiro no mugisha abakiriza batene kibarebe abo kubabo barumuruka mu bero cyitwa cyabuteka tukundane tugumuserezane tugera n'amatsiko ko warashe ubwo mukazi kumusereza yiwaza tatwaro karo kubimurira bwa gumayo uzaro ngando rwafite mu rwawe n'ibintu gashoboka kinda ni gashoboka bashaka ubona uzari ni umushinje kumusereza umukazi wawe waryo kwihangana kiri cyane cyo areba hero kumusereza ko abantu kubona azekegirwa n'abo ukunda aho ushora ukunda abazibona nabo abo n'abanyankore bakaba bakikwesa cyo kurebera bakabagira ngo ntungire ntini kiriye no kigambira abafite base amahanga gahero intejero intekyozi intevogo n'integaje ngo mwene ndarirwa abantu banamwene ngo buri mwana aza ku kamera ndarira muramu wanjye ndarirwe mukuru wanjye ndarirwe kamanjye ndarirwe tatazana ngwaze intekyozi ngo koji kamera munywana wako no gukora bimwira entejero kikamera woshwera ngo kumuryo yizere yibashoye kirya mu rukundo utito mushyo guba kwerize wihira mu Rwanda kandi ndi vogo bakabo kikamera mukuru wawe nishaga entegaje ukikamera mukamawe abuko nuri uri mu kucumurira ninga katabara kabaji mukamawe no mutabara muntu utabara bakashaka kwerize mu nafutumisi wori burire wizere n'ikigendera aha iki jection aragamba wagerondere umufakashasha wagerondere umufakashasha onde nakamurungu wachitegereza aha wagerondere numuramu wawe kuba kimesa ko mukazo kwize mu bashaka yatabara ubundi fakashasha ngono businye mtargas Sky TV tuganga no kwamkaga na injection ni muramutse gusa ngweri ndugu za mpongo bato musasire batyate niza kumgamba
yewe totamuco ngambara gisha yakweshengera tungamba no wamuka izo byasanga ibindi shayisha yabare mu noma gisha mufitayira webara ba Sky TV atuntere wese yona amahanga gahera baruna bayita n'abagoro bayita bagiye ku rundi mbere n'abafutura amahanga gahera n'umutreba tukisima munonga mbere reka bakasha Christopher yabafutanga karudi yo 5 katereza shayi nabo rwa mukaga katanga Sky TV katereza shayi shatu kurga shayisha tukisha itano zekiro kama kongera umushana amana kuzirya amana njya kweza sente nyingi tukumize no tutungura Sky TV irakari abantu. Orachimanya